Yeah. Yeah, ka sore mona yelo doko e. A o ya ho yena street la ba ntlo sa bopha motse. With immediately off now. Ke ka ho ba se matlong o tlo bantsha papa. Mamedi kopela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live Pastor November and Victorious Faith Ministry. Little membership form. Ya tlatsele ya fa Bible. Yeah, baby ba ke tse ba tle le yona tla. Ke o boleletse. O ya ke mo selegiti. Ke mo selegiti ka ba ka mmotsa ka re ke bone koloi e ntsho. A ke tseba koloi tsa. Ke bone engwe e ntsho ene e tsamayang ka di official. Ke nna ke. Wena? E telele tje. Ya di pipe tse 4. Wena doc. Ke nna. Dr. November. Ke ne e bue hantle radio batho ba mamela. E telele e hlalose bile ba banga ba tsebe ha re di official ba la hleya. E bua ka Sotho mante bu. Ke re ba ka bo di premium. Eke. It's not language. They will find that show. Mamedi, ke kopa nka monyetla na ke le dumedise ke tsamaya le mphomotseng le seleke. Mamedi wa Motheo FM ke a dumedisa hohle mo mametsono hana teng ya dumedisang ke mphomotseng ho tswa ka kerekeng ya Victorious Faith Ministry. Wa tswa ntho nthabisang seleke o so dumedise. Wa tswa ntho nthabisang ke eng? Ke hore Baba lona dutse Big City mane. Okay. A shebelletse dintho tse le hlolang re qoqa ka tsona. O di bone ka mahlo. Yeah. Di bone ka mahlo. Babi. O di bone ka eng? Ke traumatized. What's like here? One you will why I do. Yes. The way the spirit is operating. Pabalo na shebeletse. Na shebeletse one about Pabalo be relaxed. No, I don't know if a deeper man. I will never go deeper. No, but you want it into that you artificially ka nete ka dula mono ke bone ntho engwe le engwe etsa etse mono ka ke tshwekere dintho tse dingwe tse ba dintho tsa semoya o kana nao ke dintho tse ke tsa llang a o kana na wa fake ha o so o shebile o di bona ka nete ke ntho tse ding hore tse etsahalang. I was not prepared. Yo nke be ke ile ka kotliswa pele o a jwetsa go tsebe o tlo bona one two la batsona di a traumatize o bona batho ba bua ka motho. It's traumatizing also how to radio but also e shebeletse ka mahlo tje ya traumatize ho batho ba bang ba sa di tlwaela ntse jwang because deliverance mamedi wa karata ha o sa tlwaela ina lo tshosa because o tlo utlwa batho ba bua nako tse di utlwa go bua voice ya ntate ka hong ka mo o tlo bua voice ya ntate ka nete ene ke le bontate modimo ka papa le yana re tshaketse ene ke le ba ka mohawong le yana ntate modimo mo etsitseng I'm happy ke proud nthwane ne ke mo jotsa ona ka la bohlano ka la bobedi we bone ha ne ke mo jotsa ke re hona le dintho tse etsalang bophelong bao o fasitse ho etsalang o di bone dintho tsone we thank God ene ke proud ka wena hore you did not hesitate to come Babalo. And I respect you for that. Modimo bless our home. Kanet, Modimo mututse haholo. Re emetse di results tsa after deliverance ya high. Kanet, we thank God. Mamedi wa ka ratang. Ho sane ke di kae? 26. Yeah, and then ho sane ke la borarone. Kanet mamedi wa ka ratang ke kopa ha ka ba letsa washing ile tlwelle ho sane le kopaneng le nna. Ho sane mamedi ke kopa la ka ba letsa washing le tlwelle ho sane ba tlwelle ntho engwe le engwe re isa ngona rata hore ha bua re ba tlwelle mabaka. Yeah, le nna ke tshojwa le mamedi wa ka ratang. Wa tseba mamedi ntse ke meditate ka ntho ya Mark chapter 5 verse 25 ya mosadi ya no phalo ya madi ke ntse ke meditate ka mosadi wa phalo ya madi ha ke tsile ke ntse ke meditate ka moshanyana wa lehlaso e predical say yeah wa tswa ntse ke shebileng ha ntse ke meditate ke itukisetsa tla radio ke nahana ka ngwana lehlaso two things tseo satane a di masterang tebo ha batla re sotla a batla emisa maphelo a rona a batla re futsanisa two things one satane o tseba sebaka ke go ba ke pheta sebaka satane wa tseba re se bohlokwa ka kang and that is why each and every place you na le mohlolo wa hao satane ema ka maoto o thibela ro ska baya I'm telling you that that is why satane o thiba wa tseba hore sebaka se bohlokwa ka kang ha e ba re leshano a re botse Lazarus
I mean ntho o iseng Lazarus ho tima Bartimaeus ba sefofu Bartimaeus o na tseba sebaka hore se bohlokwa that is why Bible tla bontsha hore Bartimaeus o tswile ka tlung ya hae a lo dula tseleng mo a neng a lo emela Jesu teng mohlolo wa Bartimaeus o kgone ho thola ka baka la sebaka batho modimo halungu and Bible re Jesu na feta mo it and Bible Bartimaeus ra ditseleng ona tsa dula ha motho ka pakai batho na ditsitsile but Bartimaeus o sebeleditse ko identify sebaka when Satana batla o lumeletsa ro ska thusala o tla o qobisa sebaka so tshwantse go ye ho sona and Satana o tsba o swapa batho ndate o tla o swapa di black ha o tshwantse o ye right ba o jikisa reno ya left. That is why rena le batho ba dutse di ba kentse wrong ba sa thusale because Satana ba swapile o itse ska ya moni ya kwana I'm telling you that yo go jotsa ya pele ya bobedi Satana o tseba mofuta wa batho ba nang le dintho tse re di hlokang ke go ba ipeta Satana o tseba mofuta wa batho ba nang le dintho tse re di hlokang and o yetsa bonnete ba re tlotsa pela batho ba can I go deeper when moshimane enwa wa le hlaswa a futsanehile re mona ya ho ntatae ha fihla a kupa leruo la hae shere ya hae ntate e mo fa karolo ya hae ntate o tla ba bele reng ha qeta o thola shere Satana bona hore okay ke ne ke mo futsaneisitse but now ke yona sa atleile and Satana sheba ro atleiswe ke manga fumana ro atleiswe ke ndatae una le motho yo ntate modimo mo sebedisitseng to change the life ya moshimane ena Satana okay because I can't gona mothiba re atle ho ntate but this time ke tlo ka strategy sa bobedi sa o motlo sa ntate a motlo sa ntate kanti that was the downfall ya moshimane ena ho tloa ho ntate hona le batho ba ngata ba o Satana ba tlositseng batho ba bohlokwa ke tseba ka nna hona le batho ba Satana ileng a re tsamaya kereke hey hona le ntshusitseng ba ba lo wi utlwile mosadi e mo ile kerekeng ye mo Samuel hona ka bo leking bo ntho bo tropong mona ka hohle mona dikereke di ngata ke tropong ke location all over moshima this woman o ile kerekeng o tla ke bile le na mabane a ne a tshwantse ho no thilo tletsa o ra resign mo hai o tshwanetse ke rapella moradi yena au sien ha ke mo rapella o mone yani pabalo mona the lady wa mosemeteleng ha ke mo rapella ho bua moruti ka ho yena moruti rona ke tlo etsa re mae a resign because ona tle ona so mae o tshwantsa tlo ke tlo thola tšhelete ke tlo nka tšhelete tsa mae ma bona busi ke fonetse ntho ke fonetse meyo that late mme wa ngwana ke nesa kre mme yeno ha mo bana ke mo founela late ke a njotsa mntate mbuta ke a thewela ke kemisitse tla mosebetsi ka la boraro ho lo kenya resignation ba ntho ba ruti bana ba bua ka ho yena ba bona una shebile ba ruti ba bua ka yena no ke tlo mo resignisa yena so that ke tlo kgona go thola di pension tsa hae di kereke di tletse ka tropong kereke di tletse ka location re tletse re all over and ya boraro tebo ke le tlwelle we are all over re le ba ruti and ka bo madimabe re shapua le ke discernment spirit ntate so mosadi wa shune ba bileng le sona when mosadi wa shune ma bona Elisha o bolela monna hae or haraba profeta ai ke bo nkutlo ma ar haraba profeta ke ba bona but yena yeno ke ba bona but ntate ke engwe ya boraro ya dintho tse re shapa re sokola o identify ba profeta haraba profeta o sokola identify mo profeta ba bophelo ba hao haraba profeta but that woman yena gonne ntate o yetsa a gona ho identify mo profeta haraba profeta today re tletse ka re blomfute tletse ka ba rutino re ba ngata le radio mona re ba ngata ka bo madimabe
bana ba ntate modimo ba kgone ho defenda hore ba be le discernment spirit ruma ye lengwa ka ke mang ha ye mamelo ka ratang ke le ye lengwa ka ke mang ha ba le tsena mo mamelo ka ratang now that is the third thing yo satana yetsa ya hore a re shape fela ka se gone go identify go discern hore o be le discernment spirit mo mamelo ka ratang ke thusitswe ko ba le discernment spirit I met a lot of pastors hanse ke soka bophelo ba ka bo tshentsa but the day ke ne ke bona the late PV a bua something time jwetsa ka hare who connect and try ya connecta ka Maria le Elizabeth when Maria le Elizabeth ba qala o kopana fela something ke click and that ka o bona le dintho tse tswa mo mamedi ka rata wa bona mo profeta wa ho jana ke nna go ne tla re hlalosa o mo tlo jwa mo profeta o mbona jwa o gona mo identify jwa le re tla re bua ka yona but ka go madima be nna ke tla tla re ramo ke tla tla re o mo identify jwa o mona jwa mamedi ka rata o mo identify jwa ndate mohlale ke qeta o mo phika jwa mohlale ke bona the late PV that was the time when qetile ka baruti yo ya ba qetile ndate ya ba qetile ka baruti ke qetile ka bo mang ke qetile ha ona motho nga hlolang ke mathaka mrae and kanti that was the relevant person o modimo mo sedile go tla tshitsa bophelo baka o tshitsa ho tsene ke ile ka ba confused and o tsile ntho qetela qeta wa tseba ke eng ke hore I remember hona le ntate mong ana nga mo sebeletsa a bua very negative tebo a bua very negative ka ntate nwa a bua hore o shebela di DVD tsa di ing tse negative ke hopola ka tsatsi le leng le mantsibua ke dutse ka tenteng ke mo sebeletsa ntsa rere dintho tsa ntate ya di ka di gutla ke le nya ho gutla dintho tseo ke di jwetsitsweng tlo go jwetsa satano yetsa eng ya o qetela satano gona o sebedisa batho ke ba ditsebe tsa rona gore re se ra utlwa batho ba tshwereng dintho tsa rona satano gona o sebedisa batho gore ba bue ntho e tlo etsang gore ha ba qeta o bua beno ra sa hlola utlwa mo profeta wa hao motho yo modimo mo rometseng bophelong ba hao that is why today hona le batho ba ka re ha mo jwetsa ka November ba tla jwetsa jo November yo ke utlwa hotwe November o dilo tsa di dirang ha nna tlo ska ba mpolela ka November o ska ba mpolela ka November and ba bang ha ba ntsebe ba ba ma so kopane le nna ha ba ba but the only way yo satana yentse gore fela gore ba ska ba thuswa ke November and ba ba mo mamedi o tlo thola gore ke nna mo profeta wa bophelo ba ba satana o thibile o yentse bonnete wa bathi ba ntate ha qetile satana ka mogwa le sehlong a ba yetsa re hohle mona re ya hohle bile batho ba mfonela motho ka ba re ntate moruti gale ke matha ba letsetsa motho ha sa phoqaetse motho a re tate moruti na gale ke matha ke nna wa yo mpatla thuso ya founu e le galo matha wa yo sa matha o tle go nna le nna mamedi ga rata nna ke batla gore o mo mamedi ke go ba le nkutle ba gaisho ntho tsena tse tharo ka re ntate modimo ka le thusa ka tsona mamedi re nakong ya o qetela re nakong ya o qetela re matsatsing a o qetela and ka bo madimo be ke kopa o ibua mamedi ke ibua ke le position ya boruti di intention tsa rona ka boruti mona di a fapana hona le bankang ba bitsang batho ba ba isa kingdom ya ntate modimo re na le baruti ba nkang batho ba ba tlisa ganye ba ba tlisa tsibong ba ba tlisa ho morena Jesu but ka bomadima bona le batho ba nkelang ba tlisang batho ba ba isa dibakeng tse ding a ke tswe ke etsa sensela hona le batho ba tlisa but ka bomadima be language ya rona ya tshwana ha re bua a ite ba lengutlo that is why ho hlokahalang a discernment spirit so that le ha ka ba re bua ntho tshwanang le ntho ba tlang e ba pile but you must be able to descend or no man momamedi because ka bomadima be the intention tsa rona di a fapana mamedi a ka rata moruti mongwe re honna ka tsatsi le leng o re honna he mona o tlile bo mang ba se bana di tšhelete bo mang ba etsa tjena bo mang ba etsa tjena ba etsa batho o bua dintho tse o bua dintho tse gole ke re problem ka nna le batho ba o ntjwetsang ka bona re sebeletsa di kingdom tse fapaneng okay ke re
don't compare myself le batho ba buang ka bona because se sebeletsa di-kingdom tse fapaneng kopa o iphetha nne ke le tlwele tebo re sebeletsa di-kingdom mebuso e fapaneng mmamedi wa ka ratang ha re le tsena re sebeletsa mebuso e fapaneng that is why ho sena motho e ke comparang le yena that is why ho sena motho e ke shebang ho yena that is why ho sena motho e ke itekanyang le yena because re sebeletsa mebuso e fapaneng mmamedi wa ka ratang ka bomadimabe bana ba ntate modimo ba tsebo re sebeletsa mebuso e fapaneng ba matha fela ba ikela hohle fela ba inehela hohle fela ba rapella hohle ba etswang kaofela mmamedi wa ka ratang because people they don't understand re sebeletsa mebuso e fapaneng. That is why we need to have a discernment spirit mmamedi wa ka ratang so that mmamedi wa ka ratang le skela la tshuwa le skela ba frustrated because ka bomadimabe ka ba confused mphomotse because ka bomadimabe batho ba ngata ba tlowela di-trappeng bo ikatella batho ba ngata ba tlowela trappeng ho na le ba tlo loser morena Jesu ho na le ba tlo loser mpholoso ho na le ba tlo loser ditšhelete ho na le ba tlo loser dikatlo tsa bona ntate because today the intentions tsa rona re le baruti di fapang jwale ka hlalose rona le ba tlisang batho morena Jesu ho na le ba tlisang batho somewhere ba isang kingdom e itseng number 2 ho na le batho mmamedi wa ka ratang how the intention is to make money because we are in that stage whereby we are desperate. Now desperation is kingdom and kingdom attract about yo kingdom desperation desperate as a pastor come on man to attract about to the same to that kingdom and about that team ba sebaile tebo bana ba ntate modi ba sebaile tebo ba sebaile to an extent I was shocked that good Lord, ba baruti ba khona ho sebedisa ka ditoro ho lorisa batho dintho tse itseng so that batho ba tle ba tle ho bona doc ba ba lona le teng doc na le batho khona ho lorisa batho ditoro tse itseng so mona toro so that to khona tla ho yena sure nane ke puela ka kingdom nane ke puela ka dintho tse tharo tsa tsena ka shobana tse satana di etsang yo o tseba sebaka ho balisa ho sona ya bobedi o tseba motho o tlosa ho sona o yena ya boraro mamela ka ratang discernment spirit o se sefa ara tshwana a re ka ra boela ngwe je tshwana a re ka ra boela dintho tse ba pileng ara tshwana title dia tshwana dia tshwana adi title dia tshwana number 2 dintho tsohle tse re di sebedisang dia tshwana re sebedisa dintho tse tshwana can I go deeper when uno ka feta Egypt wa sheba mo Mosana emeteng a tshwere noai molamo wa hae wa sheba le ba dingaka tsa Faro no tshwere melamo kaofela bona ba tshwere ntho e tshwanang come on but problem ba tshwere ntho tse tshwanang kingdom mo tsona di fapana hona le representing kingdom e itseng hona le representing kingdom e itseng ba re melamo yone ya melamo ya tshwana tebo melamo ya tshwana dintho di a tshwana that re bua ntho tse tshwanang kaofela rona but ka bomadimabe mmamedi wa ka ratang the kingdom mo tsona di a fapana and ka bomadimabe momamedi if you don't have a discernment spirit momamedi ba bang sentse le wetse ba bang le wetse ntate ke hona batho ba tlotla hona le moruti mana bolela mphomotseng a re le nna ke tla Bloemfontein re atla mo Bloemfontein a re atla re le baruti a ba re selemo sena ke selemo santwa ka ra o itse selemo sena ke selemo santwa ka ra Bloemfontein hore baruti ba tlo hola actually baruti selemo santwa ba kensa baruti a bolela a founetse mphomotseng a re I'm coming to Bloemfontein o jwetsa Dr. November ke tla Bloemfontein le nna qala ke Bloemfontein ka re tlo mo profeta ntate modimo ntate if momamedi nna ke a le tloela if ntate modimo a sa thusi batho tsa tsena ka shokolela ke hona momamedi batho ba sentse ba tlo safara ka bomadimabe ke hona batho ba tlo safara ke hona batho ba tlo futsanea ke bona batho ba tlo
ke yona batho ba tlo sokola le ho feta because the kingdom more di a fapana. Mamedi wa ka rata o tsebela re bua radio mona tshwantse re bua hantle because qeteleng ya qetele tlo ka re motho wa ipuella o batla wena batho ba tle wena. That is wise. Now that is why mamedi wa ka ratang a ke tlo bitsa le bitso la batho a ke tlo bitsa kereke tsa batho a ke tlo etsa eng but ne ke re mo mamedi a hlokomele dintho tsena tseo ke buileng ka tsona. Mamedi ho sane he ka mane ka phase 6 ka 10 o'clock ka 10 o'clock o ntlele le 150 o ntlele le ntho mo itlotsang ka yona mamedi ka tla le don ka tla le vaseline ka tla le eng ha batle ka tsona ke 150 le lotion 150 lotion ntle le batho ba batla go hlapisa seqeto ba batla go kena bateng ke 300 yo 300 ntle le batho ba batla go dula le nna o sane ke ba fa discount ke 500 a kere ke ba tsatsa 1000 rand o sane ke ba fa discount ya 500 500 ya one on one 300 ya o kena di bateng 150 ya gore ba ntle le di-lotion tsa bona fitlha ke di tshele dintho ga ba qetile ba itlotse ga ba qetile ba tsamaya ba lo batla mosebetsi tebo molaetso wa ka o reng motho ena o re a re bua moruti wa ka Novi a re baruti ba bang ba tla Motheo FM mono a re tlwela ke batle re bua ka baruti ba tlang re ja a re batle Mamedi 073 a ke batle nnetse Mamedi se ke la tlo re qabanya 078 o ibitse Mamedi wa Motheo FM ta ke yona sa itse ka moraka di number tse le re founela mo tsona ke 078 na ngwana se ke yona sa ime ka moraka Mamedi a se tlo re qabanya yona ke ngwana se le mofubadi wa ke ile ka re ke batla ba mpe ya matsoro ke tshwana le bona ke nyala marumpe ya hafu man ke mole la na mpe ya bona mpe ya hafu wana ma ba ba tlo computer mo ke tla thola no more ke 078 398 3446 078 398 3446 tse ding mo Mamedi wa Motheo FM ke 079 083 3833 079 083 3833 o kalama taxi ya Malitlhabela o re o kalama taxi go re lotho wa shopong ya Malitlhabela kerekeng ya Pastor November kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o go re lotho wa kereke ya Moruti November Mamedi o tla re founela for the direction tebo Kronstadt ne ke bone baruti ba shapana straight doc ka ra studio o tla seleke mona re batle doc ka tla na ibile ka qala ka wena ka rama ra di khopotse doc ha ke jale ke le phone ke batla go founela ha ke tsebe nna matsa ke di motse jwa ke batla